Kaji kenduk jungi ya sembut menteri jong kajala sa Presiden Song nilayo banyakran banyak beliau jembut ba balai ba sorkar adu menta kampala ban proof ya kata kajing dawa jungi ba hakal last meeting kabangi ya kenduk batu rangba menteri rangba jong kajala usa konrad ke sangma haka khatar trek jong jemang laong ba ya kata kademan sungi on September laki lai teliki cabinet meeting ka khamjai bat ngilawan phai biang sya surok kumba ngila mendak pa tiang ba hadin bangila kendu ya menteri rangba sembut menteri rangba jong kajala ngila syam ba ula batai ba balai ya kanika demand jungi om palaban approve hoj ula ong ba nakaliang jung ula admit ba kaladon kata delay ba ka khamyat kumba ka dibanyat namar bahaka cabinet meeting ka balai kata ka balalong hak arkunyo trek menteri rangba bari pejak puli puthi absent dane khamyo banwan ngintep nak daw tang bagi omba absent jadi nak kata daw ba kimkwa bakin approve ya kata ka demand sungi hak kajing bom don lang jong menteri rangba bari pejak puli puthi kumta Sir Presiden Song ula ayangi ya kata assurance ka ba 101% haka ba ulaong ba in the next cabinet meeting ka education baganika demand jungi kan day top priority but kinsa approve 101% ya kata ka 101% ngalakli biang na sembut menteri yang sa piang yung mana ka 0% piang 101% yang ilaong ya kata license palada pikli mapiru insong 101% ni di kumta ngila ya klejumut bangila ong desa ngingin ni up kan ya kata ka cabinet meeting ti yang pi yang lada pi up yang ni cabinet meeting yang ba ki sendai kita ginoi kai ba shong state berarti kwa bakin kia nak masuk di kumta yang ba ikarpat ia ginoi kai bakin ba kin letnyo selagi jong iyeng di ikarpat ini bangin pensumutu ginoi kai bakin letnyo selagi jong iyeng hendrai nga bat mengi bila ong ya sembut menteri ba kata kalong ke bae banimla ngim ya katai marni ni long tang kita ki ba represent ni ki ndai haka first tom ni kumbang long nadu pasang baru ni deki leader hala ka jong kan nomrem ki kumta ni hapan lek bat ni hapan ngin pilsa ya ki ya kata ka bangila ya kran ni bat ka shong ka decision jong ki ban mairu yong ba I respect ya kata ka decision jongi ndai yong ba my wish and the wish of the government. Kata di bang quote imo. Tik kumbay yung my wish is that the teachers will go back home to get a sound sleep. Kata ka di ba yung tang quote bi. Di kata ka di tangka jingkwa chung bangi ngidiban bud kunta.